Yeah, Ghana the Shmaima Yamamunina Chimbim. A bronze to see Ghana today, Ebremona. Ghana today, a Jumedie Bia, ye diwo sompa, 106.5 FM, so Cassia Bonunti me, and Canina auntie. Ghana today, no more opportunities, and Sembia air trendy or Ghana, and Sembia fa Ghana home. The Obokrata would do a bejaso website near Bobonina, so na baby when need your phone. It yet nasi say, I didn't say, Ghana mon komwani e babedi, and ye non motivation a womb, ye be too full, Benya Kakradi abon to me. Baby ahoma nso ato na nso akire wagene enye website ni Facebook ne papers ni nkwa na kire omagene yeye won nso so wo ye Ghana ni ba papa eti se wo kasa mpani 40 e se so mpo 106.5 FM no mpani fo amone fo ha ya na omutie eti se wo de wo fidie na to wonso ana ye mo akwa aba ye frem yakosu ago abojo beti me frem yakosu nhye ne me adult children me no ohine yire aberwatia wo hasan so na obrempon na enso wa ha ye bebu da obokrata no so ye wi atam heba me for mobile chidom Hajia special local food Pepsodent cavity fighter Casa natural mineral water and a fence so no Promasidor for Yamvita any dear kaka hono ye dinina so ebetu manim kama na wahun enumekua womo ebu ye chidom ama bibia edimonia kamu biem 31st October sompa OB bus ye kopie ewo Kaneshi market ye de ho asem nyina ebeba na before that no mema no akwaba me adult children me mama kwa aba yes mama na bibia boko de nyame ni adi ni ye papa amofo na adware mu se yi don't know him na ade ko no on side dent no yes say nyame ye ancient of days so nkun ye na mo eno no so won said that e tu don ho bo na won so won said that wo na nyugo min said aha eti wo do ho bo nyame a wo so aha say wo do ho bo dondon so na ebi asawo wie Momobo papers ni so na chire di aka nyina ye mfa nto aso nti we de obrempon na fa paper no o pe trending fa to baby me wo say o pe trend me so no na enka sa ye nti no e kwa de wo obi abakasa ai eti obrempon na papers be na gugu ani mu yi me wo the new publisher wa ha okay na abreso sam de obokrata no chronicle e wa ha okay Daily Garden so agaide yen kakra wa no so da ha na ohina ire onso de na da woni Crusading guide na manim ha say no the Ghanaian publisher so e wo ha say na fe Daily Post the obokrata no e na no pay me sa kan no me so me wo trending story chema wuntumi and I'm what the Ghanaian Times and so ewa ha any other stories e say wuntumi akasa ya ne krata that we ni e wuntumi ya trending e daga ka wuntumi newspaper beba say ja moto radio do mu no dey paper eti obrempon ye mo boss na chire ye mfa de aka nto aso yo mame mfa the new publisher a new day nti mfa new publisher enhyase na new publisher en wode aba wa hai na o say order by court we ye ni akoto na eka wuntumi can't leave Ghana eni ho kwan wuntumi ntimi mfiri Ghana da understand nra woko court no ni cases mienu a wo mo freye ni nyina no okabomu a 25 million Ghana cedis Bailey ye den trisu no eno ase papa no eno a wabra yo nanso no ani mosisa bodi nkomo no ase o wa motimi aye ho bibia awie na ebra no ne koti aye ntia wasaje ne passport e de afri ne nsem se nya de a se MPP amonyokuo so no say Dr. Mahmoud Bawumia na chi anodie Dr. Mahmoud Bawumia ko MPP UK no makodi nkomo a wontimi mfiri Ghana ha sanse wo kwa hwe ya na wa ama court no susuye no anya hia na se akwafa asemo aba no nti wode aba e wa ha na hwe sane echema wontumi mfoni eda the new publisher ni mu pa no waka ne nsagu ne bo aso obi asebe mpredu asafe ne yabese na yie foforo na nanima yese ebo saa wose asem ya free me bone ehon sam kakra na eda habo ya e the new publisher mu na new publisher asan de aba wose minority for na say one mo say aban galamse ntokwa no a wona ekono wo mu hu kotoku ano enom de krowa e de ahyemu na ebe wo nya de ekono kra wo betimi akon ehon nsem kakra e wa ha na ayikwe otu ni ayikwe otu mranim ni wono nso ni mfoni e na da page 3 page 2 mpoa e wo the new publisher mu e wo kire say wono se wo se wa ye so shock se wono e na no Daniel Yaudam level former editor general was say
wono ayikwe otu wode nkrata abaye so wode adanse ye ba ewo ema me justice eroba esabatoko no ne nsensem yi ho no ono na ye ne lawyer wode nkrata abaye Daniel Yadomlevo say wode fake evidence adanse krumu nkrata ene wode ba no si yankase pani atwatro nanso Daniel Yadomlevo wo trofo we ye nia the new publisher wode ba ya kakra ebetimi aboso e de amatiefo no na yenso yabomu saa e de ama no nti obapa Mame for the new crusading guide obokrata no ento aso nakane attorney general Yewura Godfred Dame Yeboa ne mfonyi da ha no wo kire se ene sa wode wani ekiremu ampanyifo eda eye prosi akache eba abonefo sem CID wonum etua no ena no adwuada woni wonum ekohia etwetwe nkomo efa nsensem bia wo kire se wonfa adanse kan emraisa nsem bia etwam no Yewura to force Yewura Japa ene ofoforo bia eka ho no wode won ho sem ekowie nanim ne no ena wo kire se wo sheda frafra danse bi ena wode ebai wa bra na enye no kre no ena Yewura da me kire se won fabricate evidence bia said the enipa binom ekaninti we hu nsem dia the new crusading guide obokrata no pay what the ababetuja sanso ena wokọ kratafan ye toso miensa enkono ene edunu a Yewura ochire gabi ochire dako ni fonyi da hase no ochire se wakọ MPP amanyoko ni fan ye no wo eye Birmingham akọ dinkita ho bia manano akọ yi ne keno ena empanyifo ye wa amanyoko no UK abonten so aba abonten a chese da bi asem na amanfo bi ahyeda twist na nasa wahyeda chim no e de akọ Yewura Gabia no na nyesa ena o kan ye nti o ma be clarify no e wa hase no mo eno so ho nsem no e wa hase no e wo new crusading guide obokrata no enim na maami akosa wode wani kiremu wo kratafan ye no toso enkono no a Wachese National Anti-Illegal Mining Operations no wonom edijuma papa secretariat no ni nyina ne se aboso wa eye no ewo atoye mantem wachese popular galamsey hideout to be ewo ho ye fra wo se gangway na se de wonum se yensase ene niema hodo ya obo ade dedom ye na nyasem keto da biada wonum tu won so sa na o makope baabi e de apatwe ni nyina ne se ho ye hideout e de ma wo mu ne no na anti galamsey no illegal mining no secretariat no akoto wonum so sa ukohwe krata no echi hase no mu a wonum asa wonum live ha se no mu a wo mo akoto ahye won so a won niema de wo kire se the emrane se onfa emfa no won so wode afa weni nsem kakra the new crusading guide obokrata no pay wode bedwa so na memfa the chronicle enso entwa so ewo ahase na chronicle eno wode abai na samufo adwempo kakra wode aba ewo chronicle mu no wono wode ko IGP na kache eno o kire IGP se yewo a police fo bi wo Ghana hase ya adwuma wono mo ye ewo man Ghana mu no esin bibia sa police fo no ye bo won abaso sanse wo behwe police ni ye nsuo topa na wogina nsuom na ni mobile phone krampo nsuo akom nsuo afo no na woginam no direct traffic sa police ni sa no wo sa abaso bode ba bi o abonse why so congested awia kataban mu no wo hyetuntumi no wodi ginamu awia nso ni tuntum de bonse ne hu fifire pa na ne ko hu tintin sa politifo no e wo se ye bon abaso e na ahwe politifo bi nso a ba bia wono beko akoche sebi kronfo ana nipa bi a edi nyambransem wo man Ghana mu ha sei ne won beduadua mu atache ni mu penten ko a wo bete akwa fasa nipa yi edum abegina na ahwe sa tenten ne be ye wo man ne dia no sa nipa no e so ye bon abaso na ye nkwa ni business as usual enti we ye semfo adwempo ya wo de aba e wo the chronicle emu na chronicle mu no ano na wode abai wase 8 pump action guns 25 excavators na one gifree akonta mining fo ho we ye nia wo mo ko bo ko to no amane enti kire se wo mde chema wuntumi ekọ to no wo mo gi pump action gun nko ama akoma nwotwe ene yetuo na tu se tatra da ena 25 excavators ni nyina mu no wo mo se akonta mining fo wo mu ni nkrata yes wo mo de eye adwuma e wo man Ghana mu ena wo de wontumi mfo ni aba we ye no a wo court no na court no na edi kan na setena edi kan no wo ko wie ye pe na chema wontumi aye se no a wakana no asane a chese we de wa dibim kura wie anesa ena wo de aba man lord minifo ba kokra eno ye ne a
wɔno nso ɛka ɛde kyerɛ court no na galamsey ntɔkwa no ɛna ekuo bi nso asɔde dendendendendendendenden wɔn mo sesei aban pew wɔn pew state of emergency no wɔn declare na ɛno na betimi aboa ama nneɛma nyinaa timi akɔ yie na saa ekuo yi pani a wɔda wɔn ano ne mfoni da ha ne microphone sisi nanim ne enya asem kuma akra ye frɛ no Edward Seiram Tutor wono na eka sei and watch say no kra the dynamic youth movement of Ghana daimogofo wo mo na eka sei wo mo say mampani jani akeka no na state of emergency no declare na bibia entimi enkonkan na enema nyina emwa na wode mfoni wode baako bia ba ha sei page 4 and wode aba say wo mai na no president Kufuor kan asem bi say adwumayefo wɔn mo hyɛ daa yɛ daa kra so wɔn yɛ adwuma na aban so ahyɛ daa yɛ sɛ wɔtua wɔn ka ebi no wɔde ho abɛwa se fake patriotism wɔman no obi ahyɛ daa yɛ ne ho sɛ wɔdɔ ɔman na ama enso wɔboa wɔn kora de eku man no saa de yi a daa kra nneɛma no ayɛ no ɛno na nam so a ɔman no yewu no nti emu akandifoɔ wɔn ayɛ wɔn sɛ ne wɔn dɔ ɔman no nso wɔn no ɔman ne hute ɛna emu nso ɛman no mu enipa no wɔn ayɛ wɔn sɛ wɔn pɔ ɔman ne yie ɛno nso nkɔ hwi ɛno ɛna nam so a wɔn yewu nora yɛbɔ ho amaneɛ ɛwɔ yɛ kaseɛ so sɛ takwa nipa maako dumienu a wɔn mo railway line a wɔn tu galamsey ɛwɔ aseɛ wɔn kye wɔn no wɔn de wɔn akɔ court de chronicle ɛnso de ho nsɛm de abase aremande wɔn ya ɛho nsɛm wabɔ mu amaneɛ wɔ ha sei na obrimpon railway no aseɛ no galamsey nim sɛ wɔn tu ya na besi aseɛ hɔ but aseɛ hɔ no anso wɔn tu no wɔn tu gold no wɔn tu firi baabi ɛde abedu aseɛ hɔ ɛna aseɛ hɔ nso wɔn dwiridwiri ba ɛmo do wɔn pipe nyinaa fa aseɛ hɔ a hɔ na wɔn twi nsuo ne de fa ɛna wɔn so wɔn ba nso ɛmfa ho no de wɔn bɛhyia no wɔ kwan mu wɔn bɛdwiri watu agusisi sɛ electricity na no sɛ greek kofoɔ kora kakra ka wɔn nso so deɛ no wɔn atwitwa bi mu etu hɔ a wontia ne se kanea na dum galamsey fo je se bia kan bia o aka ba bia se ama aisa aboso national pandemic more than coronavirus we national pandemic o more than coronavirus ama aboso box site no omo de fa railway line ne so kɔ no wo me se until see e be ye railway line ni yie no nya de betimi de keteke afa so serious na wa so onya de eye kwantia bi o eda obi twitwe nkomo nipa na na ni tua mu pa no se be se ka so a e bata se no tesa no mpotam ho e kwan ne tenten no na omu ya omu bo akakra omu kwa ni mu a na omu asa akɔbɔ ho na omu to aso kɔ nti ese omu ya na najo anajo na ya da no enti wo hwa yi na se a enti wo se rewe no akwan no etani mu na ase ni nyina no ayamana anajo no obi ada no nti ese anajo men na no asa bo sambe wi awo se tell first last service koso na utie wo se ye rituals no wada galamsey fo ye rituals wada o man na yo de bebre a ebe fo ase o destiny hwe obi de o sika beja na nka eti se won say first ye kosko ese obi burn midnight candle anajo ankrofo ada no obi ni book eti ade chia won na modin din but no onim de waye na anajo onim ne waye na anajo no odi agora no ode ne ho abefa but obrempo onim say obra na ye bo no ho mempe aduane pi na mempe enapi niema mienu mempe aduane pi ena mempe enapi mempe pleasure pi mempe comfort pi eye in moderation, everything in moderation, but men you be a whoop na bebre whoop aduane who mobra whoop pleasure bebre whoop comfort who mobra obi anywhere when your baby ejina no say a comfortable zone and obi anywhere wako na nima no say na what one now the bia wo de aduane na wo wutrim obi wo ho a na no na me tie psychologist bi wo sesa wo ho na wo obi a wo dwene sex ho bebre more than 50% awo yare I said during the day 24 hours no say sex ba wadwene more than 50 say wutim say na wo dwene ho bebre ne sex extract say wo mobra no correct because enkrofo dwene strategy omudi betu e ko be fo so afene kwa wie no wototo asase bi obetofie bi obesie enkwada bi ni aware bi ni abrabo no na wo de sabio sex ho na wo dwene wo de bi aduane wo de bi na o se da bi o pe pleasure bebre a wo mobra
susu pe pleasure susu pe na susu pe duane e wo mu kure se wo ma wo ni padua wo fa se kakra Chirene kom kakra na no mu nsuo nko a na ma body no so wo digestive system no wo mu relax kakra if it's a fasting and only spiritual and a wunya benefit o body na ankasa nso eboa enti se wo ye obi a wo padua ne be wo na wotimi da saa ma wotimi da obitimi da ma kromfo be wia na no wante da saa ma timi da bible mu obi otimi da ya kwada ne ba so ekun no aba bitimi hwa nkrom baka so botomu too much there be so wo obi a wo pe pleasure bebre wo pe duane bebre wo pe na bebre wo pe sex bebre wo pe comfort bebre wo dia ane se na wo da ho na bia wo dampam abrabo be na abebo onko awo ehwan won sori kra ntintire won pom da bi o say Yesu Kristo kra we say my father is always working o say no kan o say meja da bia wo ye adwuma me so me buy say I came to do the work of my father ono akasa mu kro buy wa ono buy no be ye adwuma o ko spend time with God kakra e wo bepo no so no asi fom no wonam he went about doing good fa bi besi woni so ne jai say da bia no wada no. Okay. The biana wo dwene sex ho so dey no pass sex we sex and sex ade why abrabo ade ne go ba wo ba asase so say bedidi nko a na da nko a na have sex nko a now we read Genesis chapter 1 verse 26 no boy say the suban and so and was let them have dominion over the fish in the sea the birds in the sky and over every creeping animal that creeps over the surface of the earth na munye fruitful na mo multiply na be da ye fruitful now the fruitfulness no and no multiplication no wonko ade na sex and ye duane a obedi ne nanko a multiplication ni fruitfulness no Jesus cast occupy till like can we wo occupation no wo occupation was asasi so no na aduane aye sex and a comfort zone there be na wan enkodo na bedi wan enkodo na wo de bedi wan enkobre ema wo medi wan na enkobre ema wo nipadua no kra wanu ne ho se de wo ma no e so wo tentene no she obrimpon work is a privilege adwuma a privilege so wo you obi a wo pa adwuma wo self confidence kra koso so wo ye ni ha ne akwadjero ene ade a wo say wan wo timi say wo nipa yo no wakakakra na mo akora sori kwa adwuma mo asori including tatia ekopa aduane jata sori ya no wo sim hunter no wo wuram no wo kɔ nyame boy yesi ye nya adwuma Adam wo bo no say till the land enti pa adwuma na jai say wo pa pleasure bebre no pa adwuma yiro ho ye adwuma mo ani mra adwuma nyame de adwuma bi hye won sa ye ne yie eno no de bi beka ho or say you if you are faithful in the little and odi be beka ho na the other man won kwa hwese de wosie no you are expecting him to give you more there be on fam kakra no odi man won kwa hwese de wosie hweso obi adwuma hwese de wosie no and you expect to have your own that be the be happen you reap what you sow enti yem adwuma na emrante ne mabawa na masiso no a mo per pleasure na woda coachim no afa phone na Australia 5 hours book ba kokora won fa kan won tnasen reflect wa brabo ho sa fi say 2025 na ekoyo 2026 me yeden vision be na me woma me ho me so me pese me impact bi I want to also impact my word me pese me yete say omo mbede na masasi so koye with no impact me so me pese me impact bibi wo de be ka wan so be wiase be didi there be ka wan so wo be wiase be die wo be wiase be have sex wo de be wiase na social media chese wo be ye de na wo di impact wo generation e de na wo ni ho betimi de akai wo sani e besi ya ba wudin na sa won nkwada ne ma deda sa won so wo de wo ja to ho no da bi you are bigger than that. You are too loaded. And nyame the abilities and gift asewum ma hom faso ma wiase mani pa bi mfa wo so nyenhyira enye no obi adwuma yetimu enye ne yebo ye homodi eti wo so fa bi besi wani so sa wo so beye ne jai se comfort ne ade ne aduane didia ma abo ya didia afama da bia wo gonorrhea ne syphilis aba edoso dodo da bia didi wo football onim wo ba na wo fukran wo body ne kran na ne homete wa da ti mi da me ade teso na esa bio mo mpo mo wo nwura mu no wo mo sore obi akọ ekoye adwuma
so nya wu nipa social media ho a onenam yukura wo bi nso adwuma mu no na nya na obi didi ho no wo kwa me na wo so befa so didi ho enti wo so ye adwuma ne bi obere ponti asem na wo kan ene de ayi enu na akofa ase de na akofa ba akofa be si Galamse go ya Mami be 42 years wa 20 ni kuna waja no wa wo say 20 42 years enu wa 20 wa 20 eto wa shase wo tambe wa say eba odi anu wo ba ko na bosu me be say miensa ekonsia no asanyem oye family plan na o say mfa ese ni kuna waja no kola 20 eto o si enye ndey ne so opemwa o message yi ni o message onya adwuma bia because awon ye ya no se no awon ne ba nti on de ni bia so ba onya adwuma bia ana ni kunu na be ma ne kono onye ne ho nya adwuma hwan kwada 20 accident na ni kunu na kwa akowu onye ne ho nya adwuma fa hwan kwada 20 ebi kula sa adale na so ana ni kunu na wu aja no ho no monto aso na muya no be djaka ba daily post me la fa daily post do bokrata no ento aso ase na eja asam ne de yewra mampanyi John Dramani Mahama ne fonyi da ase no gita so ni nyina da ene se wode aso obofom na watimi ama Bright International Park no etimi aye 24-hour economy said there was so obema no aye nyina so ankasa do sebe ya abibrem hase no ne obi asi ase no ba se dwede ho nsem efididwuma ho nsem ye pe baabi a ye betimi de ye ni akire ho krampo no ebesa ye tourist site said mampanya kana no so ho ensem eda hase no mafie nyatema na no memenda na se adwumedie we se no wode ekoto edwemu a krata nso ebo ho dawro ede amaye na wontumi de ne de obeba so ntini memi nkomu pii maame no da hase no said wasi afeche nani no enya asem keto na wokọ krata fa no de atoso bese mienu ne hase no mu a eda hase no mu yade a MPP amanyoko no mu so ensem no ewo ha mame mo eno ntra na menkwa hase no mfise ensem we se no ehia papa ye deputy speaker ewo eyemra hyebedwam na osre MMDC is aban crach ne rabafo ene wonom MPsa wonom ekachire so ne se kuro ye ohwe nantimi ama mpuntuo de ebebo adehye ya woda wo ma no ewo mpesua hodo ne se de Johnso abo akokon tine wonhwe na kuro ye entimi eni ahin we se eyewra Andrew Amoako asiama ena ede efutuo we se ekọ ede ama empanyifo yi na Ghana hase no so ena empanyifo ebo dawro uhwe eye minister for interior wono so eyewra Muntaka Mubarak wono de atudwa se aban no ewa ahofama waye krado so obehwe na refugee fo ahobambo ho nsem ene baabi obenya atena ma wasomadwo mo no obetime apenu gina bia papa bi ede ama wono no so ho nsem no eda hase nom ena wokọ Ashanti region na se Asante mantemu a no ahyebedwafo ahodo ya wonwo no wonum kokwa pai ni nyina ne se yewra Gabi ochire wono so de nsem bi kwoto dwade me boss so ya Birmingham fo aba be declare na so ma be clear ni ya de omo kire se MP fo wonum wo Asante mantemu mpuntu dwuma ma ho nyina no ye wo mu a omo kire se aban no eti adwaso ye wurakufu ado apenso no wo ba be ya kwan so overfly kwan de kwan ye toatoa so de bi wo wiem ne ade bi wo form de ye mpenti no ebe ya de ye bi ama ye ne nkwa no ene asantefo anasa Asante mantemu efo wonom so ene awiewie wonom se mpuntu dwuma no ebi eni ho no eno ho nsem ya de akrata daily post de aba ena yewura Mahama so ya de a NDC amanyoko no panyipa ye ono eda emranim adwuma no ano ede ma wonom so Yewra Godwin Eduji Tamakro wano so chese Yewra Mahama won pre ne ho se wotu Amerika adwane afiri wo ha hodo ya obeto ye ewo maga na mu hase no no wose adigya wa ne ye de aso wonti obebo ne ho moden se be ya obehwe na wo ha hodo ya obeto ye de ye be nyina no watimi asoso ano kopim se wono ankasa no ne dwumadie ni nyina ebekọ awieye na Ghana hase no mo chese adwade ene se ye investment no wonom so de bi Burkina Faso ma ye umato kese aye dwumadie bi ese Ghana ena Facebook Burkina Faso wonom so ho nsem no eda hase no MPF so ena wonom so edi dwumadie bi nyina no eye LPG bambo ho nsem kwan ye befa so atoto niema nya se na gas we ena wo soja ena apagya ena ahye we ena aseja pade ese eya doso ntomo de ho nkyekere dwumadie no ekoso ena kokko board so ene akuafo ho ensem no eda hase kokko akuafo ena wonom ebo abayi ena afensi wo
ya wono eda kokko boda no Dr. Randy Abe Abaso sa wo hwe kokko ntumu ai say wonom ede aba beka de omode ba ye no ho a na chese edi abaso bonti no omode ho nsem kakra nso aba na ma me de we say si ase nom na me hu se Ghana Blasters ho nsem bi 2025 World Cup qualifiers no ye wura Kofi Adams na eche se wono won pehwe emfa free Ghana for enchen na se Ghana Blasters enchen se wo pe win de ama wonom na se ohwehwe win na de free wonom enchen wo hwa akwanhia na se kosi ye wo montem na ya reho nti no wo se de be ma na koma to ne yam wo sa 2025 World Cup ne se on behwe na wonom etimi a win na wo matimi a qualify ma bibia nso etimi akoye mame ai enti ene the senior national team the Blasters wo mo any Central African Republic sure match ebekoso wo Morocco ni nyina ye World Cup qualifying na wonim say World Cup no so ebekoso America memu enti ye ni gisem American ambassador Eddie Tudjase wo hesa Ghana be qualify na ombetimi aba ya qualify boys ne anu mo bi kapa Ghana Stade Honia ena Morocco ena match ne baso stadium no Stade Honia hone bekoso enti Central African Republic ye ne wo mo yenhwe coach Otto Addo oda hase ye nyina ye share de ebesie ene de ene so ye the live commentary be mamo I was some power 106.5 FM Akranti every 3:45 for hono for video no to na live commentary safo ene ne dom womo ebesum it is a wolf person who the senior national team the Blasters womo the Central African Republic match ebekoso e wo Morocco no commentary no a na wo de wo video na to sompa 106.5 FM Accra na wo hu asam na mamifa the Ghanaian Times emra na momfa ba ko bi nka ho na afa minija momfa trending stories ekuta mo no the Ghanaian Times no the most authoritative newspaper and what do Omampanye His Excellency John Dramani Mahama what didn't phone na babeto na phone na wodi aba no ene say was say one de UDS World University Campus Games no triumph no o ma ya de papa o to ma ya de say University for Professional Studies University of Development Studies o mo de mbo a wo mo abo this enkudem de no aba no fata papa na nenso aso na de o ma ye no nani aso no eni nani agye ho no ene o say de wo pa free wo nchen anu no enti tamale to the world President Mahama allows UDS on World University Games triumph chama won to mean so pleading not guilty e wo court enti Owura Bernard Entwibo Siako ayeta fa ne chairman won to me Ashanti Regional Chairman Dema the New Patriotic Party amanyuko nenra ena wo copy court na High Court and will say so boy dey bonu nyina fa unlicensed mining operation no woni ho fo eti ho asem no eda ha se railway ho nkomo ana ye die no eno nso so eda ha se ye mu chem se nipa dumienu ene ya che wo mutakwa achem railway destruction no ya che wo mo ena the Ghanaian Times en ho no se gold board tax force arrest suspect for illegal gold buying nipa bi a wo mo fa sebo kwan so ekoto sika kokko no eno nso ho asem eda ha ene empenifo nso wo mo aboho eda wuru nti mo fa kakra bi mra na afi ye ni kakra na tiefo emrem mama mi kita daily guide wa ha na daily guide na nsem wo de bae me bɔ na kuakuo enketenkete kakra saa na yenkoye nim daily guide kakra wo de aba wo mfinfin ha sei no eye ukopie mu wo page 8 a ai nyuntuni a fa no Stone Boy eche Livingston Satekla wono na yekasai wo se yenkofa Ghana Airways no yensan kofa mrabio wasi ehu hia pa se Ghana Airways wo ho a wo ka kira ban se yensan kofa mra san se beboa yen ama ne magina atimi akonkan na nyuntuni en friend se Grace Ashley wono se niema ni jai o kan Black Stars nsemu yi niema ni jai nyombo ema Black Star fo eye kane captain de ma Black Star na nsem bi o kan ya wote ye nti Stephen Appiah wase Stephen Appiah num kasa a o kan ye eno ne bu na bam ema ni jai so ebonyum kwa de ma Black Star enti ehon sam kakra daily guide de aba na daily guide kro no akopie mu ewo manso nyankomase a wo manfo wo mpotem ho no se wo mo ate se nipa bi ba ye reclamation wo mo so wo hwe sa reclamation wo ba ye no a eye te se no mbe san be funtum sase no ntinya de a wo mbe pene kra na ne wo ba ye no eye so illegal eno nti wo mo mpene eno ho nsem ewo ahase na wo se maame bi wo no wanyem prosifo ache no wo mo che no a se unregistered products na wo ton ewo TikTok no so nti wonam TikTok no so ye business na wo ye no enye registered
eno nti wono wache no a ɛho ensem enso ɛwɔ daily guide mu unya bia kratafa to so dumi ensa no eno nso ho ensem ɛwɔ ha sei na maame ayi CID fo ya adwuma pa nipa maako wɔ ha ne du ya wo mu nyina wo nya Ghana fo wo mo akɔ rescue wo mo na saa QNet scam no a abepie wo man Ghana mu no maame eba QNet scam no de ya na me wo ho interest pa na nso bere no nti ye bɛbɔ so tew wo mo akɔ rescue wo mo ye enura mpo ye kase so ye boss wo daily guide de ho nsɛm kakra de aba enti nya daily guide no a page 6 ubenya ɛho nsɛm no nyina ne wo manima ye bosa ya wo no motete ho ya enya asɛm kuma na ɛno ho ɛna wasan de kakra de aba na wohwɛ cartoon bi a akosua de aba ɛwɔ daily guide mu a maame page 3 ɛyɛ adesua ɛnei sɛne yɛ kɔ yesuku efiri JHS ho ɛne SHS ekosi training college ho no efiri 1970 1980s edibesi 1990s ho no ɛde ba ɛne ɛnei enkoda sɛde woni kɔ suku na ayi waba pa hwade o hwɛ sɛne wayɛ hai wahu today ni nie ɛna 1970 1980 1970 90 ho de nso nie na wo hwɛ sɛne wɔde aba saa bra na adibuo ya na ɛwɔ ho se madam please good morning thank you sir ɔhun sɛ na adibuo ni wɔ hɔ ɛna akwada ɔse yɛ frɛ child right nti wɔ ba ya WhatsApp bro chese adibuo ba akukura ni hɔ na yɛ ntia akwada wotia akwada wɔ suku a yɛ se wo awofo ba bɛbu bie ɛnɛ wofo no krampo eti fie ya wotia ne ba no yɛ se child right nti yɛ ntia akwada na onam so ama akwa ye se pinso ɛho nsɛm kakra wɔde aba ɛwɔ daily guide mu a wabɔ ho amane na ɛnɛ Ghana Blasters egina kono ɛno nti ye hwɛ sɛ wɔn de nkunimdie no ɛbɛba na yɛahwɛ mu nkran akyerɛ wɔn sɛ Ghana man ne nyinaa taa wɔn akyi daily guide nso de ho nsɛm kakra ɛde aba ɛnkran yɛ nra ensuo tɔɔyɛ ɛnkran nyinaa flade anya asɛm kuma nra mango de show so na wo show kakra wɔ ha se ensuo tɔɔyɛ oh yeah ɛna akra so de nsuo tɔ a wotumi sɛ maame hwɛ ɛno na da so yi asase na de sɛ raba ati nsuo gu so ana ɛna asɛm ketewa nti no drainage system ne yɛ very poor nti ɛbae na nya yɛ na tie no so nkyin nti sɛ ɛhadwe ɛyɛ atete papa kwan mu paa o hwɛ ibakron ko Africa ne mu na wanwane a kɛbɛfa no wahu ano ɔden papa obakasa bola make us ehyehyɛ nsuo no hɛ we ɔdɔ na nsuo no ɔdɔ na hɔ no na fi kula gum kula mpo no wɔn ti mu sɛ den kula ne yɛ sa de bola ko gum a ɛnya asɛm we 5 minutes nsuo ɛtɔ yɛ o sɛ border no sɛ de yɛsi di gu basa we yɛ kasoa wagya hɔ ne ni o anɔpɛ na mehwɛ Santa Maria ha ya hɔ nso so ni asɛm kuma nti no daily guide de ho kakra de aba Accra submerged under flood waters ana wode aba nti unya daily guide ni bia no nso so ubenya ho nsɛm ni bi akenkan nti ono kra de ode adabraka no na so we kra de we de asɛm suo na atwetwe ɛno de wo mo ma Facebook ne so ha ona bonse we epo incarnation anya asɛm keto daily guide no me de asi yo ene yen kodwa so kakra ne ani dwatew na meka wo se kasa natural mineral water obi an wo sori na pa no nsuo nye nsuo na eto enu ade ne bio meka nsu kroje aye kasa natural mineral water abuju nsuo na wonum bi ebeboa wo sa wo ye party wo ye yie anasa wedding se obi di na wo tweda na wo kosana na koma ne nsuo a ɛyɛ no kasa natural mineral water nsuo yi bi Kasaloma Ventures father woroma o mama yensu kroje ɛwɔ Taifa Enkran Bok Hospital achi hɔ eti obi a wo sɔrɔ no pɛsɛ sɛ wonum nsuo fi sɛ woni padua no more than 70% ɛyɛ nsuo na nye nsuo bi akɛkɛ kasa natural mineral water ya sɔ ne so de afa mfidie mu a ɛyɛ hygienically correct any ye come for the amawo kasa natural mineral water Kasaloma Ventures say fra womo ewo 0206469430 0206469430 and 0303965780 0303965780 kasa natural mineral water abudunsu Pepsodent cavity fighter we no nsu awie no na with the Pepsodent cavity fighter chichu se sa wo de chichu se na sente boni bi afri wonum ntokro na toda bi a wodidi a na sugar na nkyene ne ade akohyehyɛ mu no na ama wo se achi pro no na yi ne nyina afri ho gum diseases beko seproye beko wonum sente beko Pepsodent cavity fighter ene yen sa
Pepsodent Cavity Fighter and no and we here Pepsodent Cavity no 175 gram big family pack the kese pa eti e fa na busuan chemfa and 120 gram na jakwa pack no and na 65 gram na 12 gram sachet no ye manfa paste no and also e wo ho ne nyina eye Pepsodent Cavity Fighter eno no eti nye toothpaste bi akeke Pepsodent ene ye kamfo de ma wo chichusia no pa ne numere na ma wo numu enye sham Pepsodent Emma Ghana Dental Association agiatum wo mo ne dentist asi ho wo frɛ no free to free line is 0800 161000 0800 161000 na on a dentist bi akasa Pepsodent Cavity Fighter obetimi no wo akasa every smile matters na wawie no na Promasido Yamvita no wo ba wo ho anu wa mani bi delicious flavors rice wheat and maize about time bi obi wa so me bam pa aduane mani Yamvita hwe so obeka se obam pa aduane bi mu a aduane na wo de ma no wo mpa aduane ne ye de nanso se wo mani Yamvita obi wo cross ta kosia me kamoli kokonu a na me de Yamvita no afra na matete ama me ba no ayi se tokom kama na akoda na bo kama enti Yamvita eye enkoda aduane a ye di eye sa cereal milk no no Yamvita infant cereal milk no and ye come for the ama babies wo manya bosumi nsia kono onsa akwada no wo no foforo no a no ama exclusive breastfeeding no now the ama no after 6 months so we introduce no to aduane ye come for the ama wo no Yamvita flavors ye wo rice ye wo wheat and ye wo maize and ye wo wheat no kama pa akwada ne bedi Nutrovino ewomu Yamvita infant cereal milk no and 16 essential minerals and vitamins zinc iron calcium awoba no here wodi ane se wonu ansuo na ye de na de amano na watete ama akoda na obi ehun se wo ba de wahye ne yi se wokọ we nkra na de oba no si we yi scale no so na no ade ne ba ye se no ye 3.5 o ena se si a wanya 4 yi Yamvita na wode ma no ena amakoda na ye kama eti wo ba no Yamvita no onyanya busumi nsia no onyama na exclusive breastfeeding no pawie na afa wode Yamvita flavors na say rice me ba no per rice no ana wheat any maize na wa ye kama FDA agiatum na empanifo no de hagia special local food no we de enya bonte aduane no omo se omo de ingredient ne tomatoes ne mekwa apro ne je na apro na de ye we de efie di ankasa eti say ya preference say ye bia wo pe aduane papa bi di atomic kwan ne so hacho na obehu hagia special local food wachi jollof fried rice konkonte aprenprensa okro soup ne stew tozafi hagia special enema delivery guy nye busy Hagia special 8 a.m. no obie 8:30 p.m. ansan wapon anumre TikTok ni Facebook ni Instagram nyina obehu no Hagia special 024 635 9921 024 635 9921 Hagia special local food aduane papa no time eba mesha edro ne de mame musa wo se wo ho te sei anopai mame wo ho te sei papa wo ho te sei where me busa wo how are you doing we ni paduamu te sei anopai ase fever bi ya ye wana anopai ase wanu moto aduane nya wode anopai ase wo honam ye wo ya na emu die he na wo fili anopai me busa wo se wo ho te sei ana me busa wo se wo ho te sei me busa wo se wo sori ye no wanu moto na wo sori ye no honam ye wo ya wo sori ase fever bi ya che wana ene aduru ameka mfodi ama wo no time heba Mr. Edru no se wonum time heba Mr. Edru no a wo honam na wo sori ye na ase ye wo ya no ebetu ase wonum time heba Mr. Edru no a wonum na ato na aduane nya wo de no wobetimi atebia di se wonum time heba Mr. Edru no a ase fever obi de ba no po obi de ba awia obi de ba numere no ebetu na se ena time HH Mixture and capsules no wo ye obi a wo dwunso a wo bre na no na mebusa apam wo ha se obrempons mi musa anopa Johnson obi obaka se wo Johnson anopa enye de no na nipa no yare wa hwe yo tisubu se woda na Johnson no anopa Johnson no hadi edi echi
Enkan say when you ate be no me ensa ho no baabi na. Okoju. Ena no we ni so sad. Agura de we say when you atena de no so. Free flow. Na de chire. And de wonka. Enu nyame ti ase. Eno de nyame ti ase. No padi na nya wi ade. Anopa de na asem na make first one na wo de hwie agu no. Ahwie. Ya na niema wa chire. Sa articulate o. Say a car horn no. Over to. O ma pon what? Ano pe ma pon. Mami, nyame ni edi ni ye baba. Let's pay. Oya ni ama. Oh nyame ti ase. O metu ofri aduma mo. Akosi amahwem yo. We dey manka ni ye kura. Enti wonum time me ne capsules no ana. Oyene di oyo ba me hanu me ma na me ha omo. Oya raba. Obre pona wo ja tu se. Anope na ni e me di echi urade a. Do. Asam no o kan okura ho nya hi o. Ejo no apam si ye. Me si apam anope na ti say wo se. Hi. Me si anope na ti say. Na mse ya articulator de ni bia na say eye kan keto ne tiko ho ni bi ana bobo ya de no sound no I say ayi bulldozer on say bulldozer say o ya feeling no a but it is over you so you have a kafo etie fo mu bebe mu ai you what you say time me channel the capsules inti Fred Dr. Tafrija I say eti wo sori ahomache na wo dwunsa na wo bre na at the same time the bibi ni akira wo yare wanko wan na ye I'm Fred Dr. Tafrija was 0244417669 0244417669 0244417669 medical mama so at 31st October ye kwa Kanashi market eti Ablekuma Central for montwan ye enanso ye live commentary bebremo Ghana ene match CRA match o mobo efi Morocco no ejo abrempon fa numbers ni tudwa na o manfo mrem 0260 196064 minya botra bosa ne be ya mrewa na wo le fie ho no wo mbeti ni ye 0260 19 won kan no kro maba ma de kana afoforo no so mre entisa na adadafo no nko a entika number no 0260 196064 ena 0260 196065 0260 196065 0260 196065 ena 0260 196064 onso betimi afra baby na we aba wonkom yo enti ye be lines no onso fo adwen kyerebra obi edikan aba dada hello good morning obapa nyame adumo ma me pato me boma ba so ni eduma pa mo ye ye dase na mentia Dr. Mahmoud Bawumia na me Mohammed ana jomwe de biamu bia na chia wo na me nua ba ben mehia ni na hemfa na ofrefri Mustafa Wongu masrano Obapa hello Obapa yes wa mo wudi o no anka ba bia ofrefri me patro na namba ni danso man ne ye pese wo kan ye hu se na na ma na gina so eni din se kalam sensani akunya wo mo a nka akufo adu to ase akufo adu make attempt so ye we pe na ndi to for solitaire akufo aho na wo du wo dia anodiane atu egu enam sa akufo adu so ye president a o tie amanfo nti na
so and now back at every phone call man to one you can't again what you never spend of common you can't before you knew one so then I'm saying some your politics. When I'm politics, I'm to me. I could say, what's the young one to drop them because then this is one point. What I Papa Obasi, Bruni, or say. And that can only be a French or MPA and this headquarters or Accra and the Black. It's almost to me, almost to drop them and woman you play. So when you any player, MPP force, you never can't again what the other say. Martinana, Mensumeda say 0260. 196064 na 0260196065. Hello. Hello. Ajani money. Ajani. Eni din se enesu mehu. Eja free here. Super FM. Mejo super. And divine election so na the penisa kan de na nchia onabo by example. Usua o se ye beto abade ama no be president. And incoming national champion kan Cambodia. Konza branti kama nikutuge muoden wunyi ngokura ni tura mbango mranti ani mra ena heji asafi ya Mohammed onzo so baba wa kama for national women organizer onzo mo fana mesho ya mbombo bojuma yo gemi kanyina ni se galam sha chemi die in fact when ye nyaka imusun kasa because this are the high obi nkasi obi nchi obi o ubeti na chino but fafa na kwa so nyawo time o dia se ndi want to make the omoya no so mo hwe because e mra kwan dia ene mra ene no ka but se o tanwulu bi na bia o motu woni echi no no kwan na ye ma ne wa onu onye galam se ma ne no ye kamo endi vo betu na jin na se no ogusu ye ma ne na be ba ne se na be de takre ka na je se tumo pomo ni bia mambo amo be se o di papa ne kwa mbo ni na mo ye sa dia o munya na se de mentwe ni bia nka to no Matime Danse Ejenimo 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065. Hello. Pacho, good morning. Good morning. I'm Pacho. We need Yabam Kasafri Kwashima. Yo, Yabu Kwashima Sumpa Yankwai. Okay, Pacho. So Mustafa Bandi. I told you, Munya position now, Munya power. As soon as I don't call Munson. And you go cast a name before Mameka, Yalam says, no moral right. Muna more of a partner or some of the me and Kamasen. It's Maba, a brand more positioner. Namo can you in Namoka. Munya power needed the opinion, need to miss on other cutter, a father I'm saying. Nebrana mu amafo tutors pastors na software ka na ekoma mu de na emu de it went before ni moral mo mo nka galam sha asem on ke na mo say asase no 4 years and so no mara be mu say oh and this for by o ma say asase no for 4 years e and go bet ma be ka di yes I na dey teacher o mind because so ka sa na say brana mu petumi na mo ko se sa mo de ban so de gugu o mo se di mochi a sa ko fo nya certificate de no Super FM mo nye juma to mo to mo gu galamsey site na mo tu sa ko fo mo de ban so de gugu de di mochi ni na sa gbo eti na no di mochi ni na ya ka be se wa bra na ye to aba no certificate de na no mu kura ene o sa ko fo na mo ne tu galamsey no eti ye ka ho asa na mo ya because ye ka good board mo ni ska fine enye good board no na galamsey na agbo mo bo enti before be ka na ne be ka na china because I am the one say mama you say politics na say mo de galamsey ni ye it almost be can put it am so be fi aban mu me da say Menso Medanse 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065. Hello. hello good morning Good morning. Me pache frost and free here. Isaac Sumpaka Zwa Yo, Sumpaka so Isaac yankwai. eyi ni aba galamsey ho asem maybe am account say yensu wani yenfudie ni aba Joseph no nyo biawo no ko yi Egypt for efi okomo Yenina ye tie Sumpa no nyo biawo no hwe nyan
no kodi Israel man if you go here himself professors lawyers one mwako anye ye adenti na ye no mutima me foi a yanko school and lecture ye ni me hwe ye frɛ ye ne fa ya adwene mekyere ye mekyere ya adwene wo galamsey ye hye bosome ayire so abosome ni ye besi galamsey ano yesu ye wo yikyere o nya sofo nko ano mo wo yikyere ye nyina nyankopɔn so ye daye ɔne ye kasa fiti last year na mstati kan galamsey asem te ye besi ano e mana ye maka de bia meka na nyankuradefo no mo no musuo di nuane no nko na beka ho e beba be tumpanifo ne ma e won kran eni kumasi wo mu fi estate houses no mo timu no yare ne beba be tu wo mo ma eni wo mo ankasa so mo anhwe eni ensia no kwan ya e betumi ato president ba yeta ne ma wo Dubai o dako ombeba Sumpa FM Yankopon on say Yankopon odonema ntimi ehwe ni ye de bia meka omo ehwe ni ye nsia no ebeto omo ma ene omo nanalo yo opon o sika no yare bi wo hwa dikantumi ensia no Matias ye Madam Wati yenso yedase 0260196064 0260196065 hello. Good morning, mama nyina ni aba na ho to say. Nyame adumo be me na wo nso e. We pe well ni asore be ni ko bukuru adisi. Ayo, be me na. Yankoi. Enra wo ma bi say ya mi sa o say obu afupen. Entama. Actually, no way man. Na ehye me you ano. Na opportunity actually okay program wo mateditator na wo atomic dance coaching Domi from Domi mobile dey atomic dance sorry bi se kwan ho a metedisasafo no ai okay program bi ho mi wi am hu betie o oh sir da mo ba Domi market so me say da betie ba me nyi me ho di antro but all the same mo bojuma am fantie mo odima incoming national chairman Europe wachi ejako na masere MPP for two ahene ne eti ahene for say yehwese die Ghana ekono a yehia ogefo na ye Europe brand the champion aka ahene pa enkasa aka se kutu se pa mo mayen suma no monkwaji yemfiri ye mampani Muhammad hwe mami enne Mustafa Bandi ye sa papa no me mpane kasa because okasa ase wiase eye ne dia mempene kasa ya wo mama me no kure kan de bia me ka me si abo dia very mabura enye me ya sabo kwaku a ne nsatimi sosikan eso no ukoto se kwaku kan abura ubeka se ma ono anu bia the same thing and this is what the na me kasa hwe na not the first time ye by election ma o ha galamsey set na NDC MPP lusu ho nyina me ka honorable Dugan pe eho all because kokubu ahi eko galamsey site every kwakire wo mse dai bebo Mohammed pe cha papa we nti nyina mo nko site na mo nkotu ene yamin ye be ma kokko kama but na ka kire so okoto so o she galamsey site unhunu oni anwe ni nyina ye pe yamin ashanti we di duma yamin edi eyobi amisem na oba ko seri de quick yam pese ni bisa NDC for said adan na MPP ni kuteska yeso ye galamsey na NDC ni kuteska de yeso businessman yenya Ibrahim Mahama oye mining chairman untu oye mining diomo de ye chairman untu no ma say edi 80 years MPP ba ye bi be Ibrahim Mahama mama politician yentwe hu free businessmen sa omo ye policies ho na ye mo bo to chairman untu ni ayebone a seven previous a radio stations will be any companies and now back court all because one is near Madinti. What are the Papa Naka Kushem? The ending can run with a month in the fear. That will be Ganya, Yura Mahama, a child Katuano, and Kalana Doma Kuguna Titona, Yaudienti, a common to Mudin Samonino. Almost you no minor Kriafo, a to Abama, over Boam, and your next one and next I will swap Palano, yet not competition day. So mama sana Ghana buying out a year one can go to the do and Penpenso say Mate Obakosia and Yaba and this is one more minor.
na don mama dem ti banti krontu nua bi na bo eye bebu Yedase 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello. Bemen. Yes. Agbo Abwaje. Yes. Agbo Banahini. Hey. Wabo mi di shada kampa. Che Banahina wabo ni di. Ane. Yama mone juma. Yedase. And then the first time I'm afraid to me. Yedase. Your friend man over. Yeah, I'm cut for Pantai Village. Yo, Pantai Sumpayenko. Yo. Nuyaba. Say can't galamsey. No big dinner, baby. No, that's all. Mother 8 good years. Once the man she must make me fire. Yeah, Mr. Nayamichi. It's sunset. Now, MPP, they fight galamsey. A phone and now, and if for anything for some back home, they fight in the family. What you say? Nay, this is for back home, no more the funds. You're John Dramani, Mahama, some George Nay, Okujato, Samajan, Fino, Minara, Guapo, Banahene, Tenina, and I say to hang. No, what the funds? And then say Antonia and India. Nanya Praga, Yagam free, someone could free, pussy baby. What you have to serve on another large of some promise, the state of emergency, the state of emergency, Nana, baby. Oh, Sabunia, I am straight. I Jabi Akutia. One Yanisa, Mobile. Declare our solution now. The money pens all you send never one. Pussy baby, mammy. Since I was here, what the offense you see, why, no. I'll put you, madam. Don't you this idea? Then the other job say, let us so be too far. Then young must one to the then young one. Oh, mamma, too much, and young boy didn't want to wait. Oh, mamma, to me, 2 of that, except almost 2 of no, only young 2 of 7 in the first state of emergency. And she may, oh, you know, Sally Panam, and that's Saki such a company for now. Because I'm not going to be now, I don't know, or mobile see you know. I want them better to move, no one to move. I want to move to the army. But you can't just yes, some 24-hour economy, no. Sister, I was here, catch you the straight away, and I insist you way, and then after I say, oh, yeah. However, yeah, I'm going to say, big push, not that. Big push now, and that's the NDC for, oh, you have done for Mapunin yet, my yet, the Baba Mom with my machine idea, they were experience in it. And I'm going to go quick. Mate. There's no area beyond that the young is you know, and yet they are 2 years young. Mate. Mate Bemena. Yo, Nyamisha, Yamo before front so Emrawa Yedase. 0260196064 and 0260196065. Hello. What's somewhere? What's somewhere Cantamantuana? Accra. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Medase pada e beba kantamanto de e bema mo so ma kire ma adwene pa memfa de wo twa to okra. Hello. Hello. Bema na me pa twa friend say na free he.
Akoso Ago Abuaje. Yes. And I pay where you will be Nana Amuako Abuaje. Nana Amuako Abuaje. What do you Abuaje? Because okay, Nana Amuako on the minim, but Abuaje account you would not minim da. What the me who don't do the Abuaje account you and Nana Amuako Abuaje and quay. Na mentia internet chama yewa wachi egato you understand the smooth no my Ghana na mentia me MP obadampa aida adwo atidua senya ba the best Ghana thing for say o my Ghana no yina ya bia o my Ghana yina ya bia yedi tumi ahwemo kase mo hwe o man no so ne beta ne papa entama o man na ntumi ne so faso na say ye to abama be petition na o party ewa bani na se uye tumi na tumi ye ni bia e fata ma o mani eko ahodi yiye ma ni ni se e o se ni NPP NDP asem ni de eko se ewo chema untumi se nsem no se e ya mpase wa fo o mani mra bia ye makwana emlani ye aduma se en kisa na ko ye se witch hunt na e kan na anko because anytime bia anything ever about them bia no a teleco I'm not going to issue because and the mama the first administration to up to the feeling can always visit the money am I am mining I want them all the lands of the mining and which is why you really am fuck with the best say Jema and Gano and yes because I didn't read here so any start as so gonna man by my yes is full allow me now to go to effort to our Ghana. Put me as NPP, NDC, and share say among us to make an open one. I'm not going to be far. So the walk on the Mukuso, NPP, what chance, the best threat, paying for the echo of Ghana, and you never think the one my head. 24-hour criminal or cash on the battle. Over 24-hour criminal, because Ghana is a member of your man, and they are your mama. For you over 10 months, the young Joe Kaya, and they are your mama. And that's why you're Jim Kaya, the mama now playing this year to Chomka. I put in the young one. And then a baboon of local school, I went in here, I'll book castle or Beggar of Lama. I don't know the Martin and Amoko, and I'm Medasi, Martin Medas, and Amoko, dear Boaji, I can't do Medasi, Eti Obrimpon, and Abrewetia. Yebrenaso, yes, or Yako, na Yenu Abema Safokan Tanka, the tip of sports in Waba, and then Numre, so ye, number 345 and what the commentary, Bebre, Efa Ghana, and the Central African Republic, March Befi Morocco to the Ankoswa, and Tesumpa 106.5 FM. Wafutu Awudija. Me catch that tiefo nyina se wo mo nkoso a afutuo bia wo de mayen no ya na hu hia nti wo mo ni so sa na ifiri dwoda de besi ni fiada na ye besan ba dwoda bio ye be kan wa ha bia no ye mfa mobra na fe ye nchia wiase nyina ye da so chia wiase nyina tie sompa na enya abrabon sesan ye amen de me de ma wo bia no tie sompa wa brabo besesa se wo boni mu e beba papa mu se wo papa mu already nso obenya mpunto mu nti no obi Sompa 106.5 FM ne panko a ena wonsa be ka de free enchen medas medas nti oyene yire abrewatia ena obrempon na kwaku mpoma na woti wo monka ne frame akosua goboaju betimi aframe akosua nshira me sorry sui na ye the tip of sports no basafo kantanka bema owi ye na ye the first service no sia na ne dom no mo nso ababa beto so na programs aka ye de aba meda Jeremiah Simpson ena no achi meda Ransford nso ase omobo ye chidoma bibia ekoso kwaso tie Sompa 106.5 FM Accra. Mamenka bibi kaka fa makoma mu hene ho nkyerɛ wo. Ɔbɔ me ne mabusua ho ban. Media no hwɛ mabusua. Ti awon to aso so kwa awon to aso so. Hwɛ, mamenka kyerɛ wo. Media mamesere da ne da. Media no kyerɛ papa. Di etimi kwa sabe bia ye obi wo ho. Aba, emeya hyase bio. Nti bu ranom na mo kan fo mo saa. Oh, Debbie, Pepsodent 200 grams for no asem na ye kan yo. Eye kokoko. Pepsodent kokoko promo no nie. Eye Pepsodent kɛse dada no a. Na ye de 25 grams aka ho. Jewo de na ba wo busua ho ban. Na hye wo semude FBA aji dwade nkrat wo yi. Na fa na moko. Yeko ye train wo garden ni. Na me pray ne. Mama, javelin. Oh, sa. Mama, enye plate o, discus. Yeah, training every say ya besa ya inkunim difo. Mo
sɛ munim sɛ ansa na mobɛdi nkunim no mohia hoɔden bebree sɛ yɛyi chocolate taste ne to nkyɛn a ɛne fɔta ɛwɔ Twisco mu no kura energy boosting vitamins ne mineral